2000 он 2 жылтан bir республикалар социальный контракт нөңе көмө государственный көмө берилен сагалабыты. Кенеки бу көмө бит сайдан элбен кайсыката кеңен бериле турар. Онна бу көмө билин Россия бартыга таркадан Россия онна республика софинансированиялах көмө болан турар. Иннегенен бу насылдын айы объему латан ер. Бу борьба с бедностью ден президент ыйбыт бир сүрүн соругун сүрүн инструменти болар. Бу матараганык кытта үлага бир ол сүрүн инструмент болар. Быйылгы жылга олура бияка бу кайыскаларынан бардак бытына бе үле көрдө нүгерден поис работа ден кайыскага бияка хүббеттен такка 30 квота көрүлөн турар. Ол квотага бүгүнкү күнгө биятан калан турар. 6 квота бүгүнкү күнгө бар. Бу кайыска үлете хук ке заятаско чокко турар ке онна малаймушей боллагана кини үле көдүрүгөр биһиги көмө демит бир ыйдаг БПМ беребит сүрбагыстыгын жаттан такса бу БПМлан баран кини үле көдүрүгөрден үле көддөн юкта бир ыйыгер бир ийинен үле боллагана дальше бу кинига дөссө үси Үсүстата хүбагастыгынча ме бу государствоттан көмө берилер. Бу кеде бу үле көрдөн булла, үле трудоустроюсь кына оннун буларга ден өсө көмө берилер. Маннатта мен ыңрымете терилте халаячыларын, нехелек баалыктарын именно билген үле көрдөнө хаҗар, үле булары хаҗар, үлете хок кыма тарага жонун манна бияка ытаңыт, бу жоннор бийинеңе эме государствоттан бу көмөнө ылалларга ден. Иккис кайысканан болар бу бежелатин териниден, бу самый основной кайыска. Быйыл бияка манна кайда хыллар албах түрден хетте квота берилен олар. Бүгүнкү күнгөттөн 15 квота вот агас манна этелгедлы государ российской вона региональной софинансированиялах ол тугата Российской федеральной софинансирование 300 тысяча вона эби республикатын 100 дылы ден берилектах самый максимальный патологы 500 тен. Ол гына манаттан билим бары билебит. Үбіләхін бір республикатыр ұран тұрар, иннегінен региональный софинансирование өтті бияға бұйыл кіреді, оны тамы күхін вообще тағаны бұл ұтылықпытығар софинансирование оғылыр, онын региональный софинансированиянан білген бейі 300 тыңын чағадылы бұл 15 квотаны берерге бәлеммет.